Inuma rero ntishaka kabiri. Inuma bayishize mu nyamaswa ariko ni inyoni yizerwa. Nukuvuga ngo kuko idashaka kabiri iyo akako gapfuye irangara nayo ikiyahura. Ni ukuvuga ngo irizerwa ntishobora na rimwe guca iruhande kandi ntishobora gushaka ikindi kitavukanye nayo. Nukuvuga ngo inuma irizerwa ni akanyoni keza kari mu rutonde rw'inyoni zitazira iz'Imana yatoranije mu nyoni zizerwa. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze nshuti ya gusenga everyday, nizere kuri amahoro. Twakiriye abantu mu Burundi, mu Rwanda, mu biyaga migari, mumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge. Tubakira kuri channel ya gusenga everyday, tubabwira ngo Imana ibahe umugisha. Abari mu Amerika turabasuhuje, Imana ibahe umugisha. Abari muri Europe turabasuhuje, Imana ibahe umugisha. Abari muri Asia turabasuhuje, Imana ibahe umugisha. N'abantu muri Australia turabasuhuje, Imana ibahe umugisha. Ubisazo muri kumwe nanje Imana yakiza Edouard. Mabona kuri kamera gusenga everyday, turi kumwe na Dr. Pasteur Maduro. Dr. Raho neza. Imana yigumugisha Pasteur kuba witabiriye ubutumire bwa gusenga everyday. Twakiye gusenga everyday. Gusenga everyday gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanirwa no gusenga uzaneshwa. Senga. Pasteur nkuko cyane yacu yitwa gusenga buri munsi, watangira usenga Imana. Mana turagushimiye, turaguhimbaje kumwe natwe muri aya masaha. Tugiye kugeza ubutumwa bwiza ku bantu kandi benshi ku isezerano ry'Uwiteka rivuga Yesu Kristo yabwiye abigishwa ngo mugende mu mahanga yose muhindura abantu kuba abigishwa banje. Niyo nshingano natwe twigana dukurikiza umurongo Yesu Kristo yakoze. Turagushimiye ko ratuyobora mu ijambo ry'Imana, turagushimiye ko rigera kuri benshi hirya no hino hatandukanye kugira ngo buri wese uryumve uyu munsi afashwe naryo kandi rusho kumuhindura rimukuze agere ku rugero rushige rwo kwishimirwa n'Imana. Tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo, amena. Pasteur maze igihe urimo atwigisha itumarataho hagati y'Imana n'abantu, cyane cyane muri iyi minsi urimo atwigisha inzozi. Ese uyu munsi Pasteur waba ugiye watekereje iki, ugiye kudusangiza uyu munsi n'abantu batuye ku mpande zine z'isi? Turacakomeza no kumenya inzozi zawe. Ijambo ry'Imana ritubwira ko abantu bararota, abantu barahishurirwa, abantu barerekwa, abantu barabonekerwa, abantu babona inyandiko zidasobanutse. Ibyo byose bifite ico bisobanura mu byanditswe byera. Uyu munsi rero menya inzozi zawe. Ni nkuko warota urabona ikintu, ukereka urabona ikintu. Ushobora kurota urabona ihene, ushobora kurota urabona intare, ushobora kurota ubona inyama, ushobora kurota ubona inyoni, ushobora kurota ubona inka, ushobora kurota ubona abantu benshi, ushobora kurota ubona ifarashi. Ibyo byose byanditswe byara byaduteguriye ico bishaka gusobanura, atari ugusobanura uko umuntu yishakiye. Kenshi usanga umuntu arota arabona imbwa, ugasanga ari kwigisha abantu ngo nabonye imbwa ngo hagati yacu ngo harimo umusambanyi. Ntaho yabisomye, ntaho yabikuye, ni ibyiyumviro biri muri we n'irari rye ngo imbwa isobanura umusambanyi. Twashatse guca ibyo binyoma mu itorero dusobanura buri jambo uko rivuga ku warose. Imana rero yateguye inzira zirindwi zitumanaho hagati yayo n'abantu nk'uko twabivuze. Hari ukubonekerwa, hari ukurota, hari ukwerekwa, hari uguhishurirwa, hari uguhanura, hari ibimenyetso n'ibitangaza, hari inyandiko zidasobanutse, hari itumanaho mu buryo butaziguye. Ibyo byose ni itumanaho hagati y'Imana n'abantu. Imana twavuze ko umugambi w'Imana ari ukugeza ubutumwa bwayo ku bantu bayo. Umugambi wayo ku bantu bayo, biri mu bushake bwayo ku bantu bayo. Ubwo rero ndatanga urugero. Twabonye ifarashi, twabonye intama, twabonye inka, twabonye ihene, twabonye ingurube. Ugahaguruka cyangwa se ukarota urabona ingurube, cyangwa ukabonekerwa ukabona ingurube, cyangwa ukarota ingurube, cyangwa ukerekwa ingurube. Ibyo byose twagiye dusobanura ico bivuga. Urugero nkuko navuze ngo abantu bigisha ibinyoma bakavuga ngo nagoneretswe imbwa cyangwa mbishuri w'imbwa cyangwa ngo mbonekeye imbwa, akavuga ngo ubwo ni umusambanyi uri hagati y'iteraniro.
ariko Bibiliya ntabwo ari kwivuga. Tusobanura inzozi, amahishurirwa, amayerekwa tugendeye ku byanditswe byera. Urugero, imbwa mu Bacamanza 7:5 isobanura inyamaswa irinda urugo. Imbwa muri Yeremiya 15:3 isobanura ikirwanisho. Imbwa muri Matayo 15:26 isobanura umunyamahanga. Aho Munyakanani kazi yavuze ngo nta wafata ibyo kurya by'abana ngo bijugunyire imbwa, yashaka kuvuga ku butumwa bwiza bw'Abisirayeli butari bwaragenewe abanyamahanga. Abafilipi 3:2 imbwa bisobanura umuhanuzi w'ibinyoma. Petero ya mbere 2:22 imbwa bisobanura umuntu wavuye ku cyaha akarahira akagisubiraho. Ibyahishuwe rero ibice 22:15 imbwa bisobanura umuntu wumva ubutumwa bwiza ntabwakira kinangira umutima. Nta hantu Bibiliya ivuga ko imbwa isobanura umusambanyi, ntahahari. Tuba dushagira ngo dukuri ibyo binyoma bija biza mu matorero. Ubonye inyama akavuga ko yishakiye. Aha rero twabateguriye inuma. Ukabonekerwa ukabona inuma, ukerekwa ukabona inuma, ukarota ukabona inuma, ukahanurirwa inuma, ugahishurirwa inuma, ukabona mu nyandiko zidasobanutse hasobanuye inuma. Niyo tugiye kuganira uyu munsi wa none. Inuma Itangiriro ibice 7 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3. Uwiteka Imana hararavuga ngo Uwiteka abwira Nowa ati injira mu nkuge, ariko arabwira Nowa ngo toranya mu nyamaswa izizira n'izitazira. Utoranye 7 ku bitazira 2 ku bizira. Igeze ku nyoni ratoya ngo no ku nyoni ubigenza utyo, utoranye inyoni zizira n'izitazira. Inuma rero hano Itangiriro 7 umurongo wa 1 kugeza ku 3 turavuga ngo igice cya mbere kuko ari inyoni tazira. Turasoma 8 Itangiriro ku murongo waho n'uwa 6 turageza ku murongo waho wa 12 avuga ngo iminsi 40 ishize. Itangiriro 8:6 Nowa akingura idirisha ryo mu nkuge yabajije, yohereza igikona kirajarajara kugeza aho amazi yakamiye ku isi, maze yohereza inuma kugira ngo amenye yuko amazi agabanutse ku isi, maze ntiyabona aho ishinga ikirenge cyayo imugarukaho ku nkuge, kuko amazi yarakiri ku isi yose. Ayisingiriza ukuboko arayenda isubiza mu nkuge. Asiba iminsi 7 yongera kohereza iyo numa kuva mu nkuge, igaruka aho ari nimugoroba ifite ikibabi kibisi cy'umunzenze mu kanwa kayo, ico yakuye ku giti. Bituma Nowa amenya yuko amazi agabanutse ku isi. Asiba indi minsi 7 yohereza inkaho, ntiyasubira kumugarukaho iyo numa ayohereje ubwa kabiri. Ubwo rero inuma icyambere ni inyoni, kandi ni inyoni muri classification zayo ni inyoni iri mu bitazira. Hari inyoni zizira nkicanira, agaca, ikizu, igishondabagabo, ariko inuma iri mu nyoni zitazira. Nizo mpamvu igice cya mbere inuma ni inyoni. Inyoni rero inuma hari ikishushanya mu ngobyi ya Edeni mu gihe cy'ubuziranenge. Adamu na Eva bari baremewe kudapfa. Hari mu gihe cy'ubuziranenge bari kugomba kugira ubuzima nk'ubw'inuma. Inuma rero mu buzima bwayo n'amateka yayo ntabwo ishaka kabiri. Nubanga inuma ibyara tubiri n'akagore kako. Iyo rero kimwe gipfuye n'ikindi kiriyahura, nizo mpamvu igihe cyo kurya inuma barira 2 rimwe. Naho iyo uriye imwe ugasiga ikigore cyangwa ikigabo, naco kiriyahura kiragenda kikangara kikaja mu ishamba, kikaza kuzakubitwa n'agaca cyangwa kikazaribwa n'ikizu aho kizaba kigeze hose. Ubwo rero inuma isobanura igice cya kabiri ubuziranenge.
mu gihe cy'ubuziranenge Adamu na Eva nabo baremeye kudapfa kandi bakaba batagira icyaha. Ingaruka gupfa ni ingaruka y'icyaha. Inuma rero ntishaka kabiri. Inuma bayishyize mu nyamaswa ariko ni inyoni yizerwa. Nukuvuga ngo kuko idashaka kabiri, iyo akako gapfuye irangara nayo ikiyahura. Ni ukuvuga ngo irizerwa, ntishobora na rimwe guca iruhande kandi ntishobora gushaka ikindi kitavukanye nayo. Nukuvuga ngo inuma irizerwa, ni akanyoni keza kari mu rutonde rw'inyoni zitazira iz'Imana yatoranije mu nyoni zizerwa. Icya mbere ni inyoni, icya kabiri ni umwizerwa. Hariya rero mu Tangiriro igice cya 15 umurongo wa 9 ni ingingo ya 3 ivuga ko inuma isobanura igitambo. Tuhasome twumva uko hatubwira. Itangiriro 15 ku murongo waho wa 9 haravuga ngo, aramusubiza ati enda iriza y'inka imaze imyaka 5 ivutse, n'ibuguma y'ihene imaze imyaka 3, n'imfizi y'intama imaze imyaka 3, n'intungura imwe, n'icana c'inuma. Inuma nacyo yatoranijwe mu nyoni ariko ibereye kuba igitambo c'Uwiteka kuko ari umuziranenge. Nuvuga ngo icya mbere ni inyoni, icya kabiri yubonye inuma aba ari ukubona umwizerwa. Itangiriro 8 umurongo wa 11. Icya gatatu ni igitambo gishimisha. Itangiriro 15 umurongo wa 9. Noneho rero inuma ku ngingo ya 4 isobanura ngo ni uburanga. Zaburi ya 68 umurongo wa 14 twumva uko hatubwira. Inuma isobanura uburanga. Zane umurongo wa 14 68. Umurongo wa 14 aravuga hati, mukiryama mu ngo z'intama, amababa y'inuma akengeranaho ifeza, n'amoya yayo akengeranaho izahabu y'amazi. Hariya ni ubuziranenge nk'uko byanditswe mu indirimbo ya Salomo. Turareba igice cyaho ni icya 4 umurongo wa 1. Tabori igice cya 2 umurongo wa 15 ku ndirimbo ya Salomo twumva uko hatubwira. Haravuga hati, mukunzi wanje we uri mwiza, ni koko uri mwiza, amaso yawe ni nk'ay'inyana. Hano noneho ku wa 10 na wa 1, dore umukunzi wanje we uri mwiza, ni koko uri mwiza, amaso yawe ameze nk'ay'inyana hagati y'imishunzi yawe, umusatsi wawe umeze nk'umukumbi w'ihene ziryamye mu ibanga ry'umusozi Galeyadi, amenyo ameze nk'umukumbi waho. Nuvuga ngo indirimbo ya Salomo igice cya 4 umurongo wa 1 havuga ko inuma ubwiza ari nk'inuma. Ku murongo noneho 5:12 haratubwira ngo 5:12 aravuga ngo inuma amaso ye ameze nk'ay'inyana ziri mu migezi yubagijweho amata kandi ateye neza. Ni ukuvuga ngo ku murongo waho wa 12 avuga ngo inuma. Hano haravuga ngo nari nsinziriye ku murongo wa 2 ibice 5, ariko umutima wanje uba maso, numvirirwa umukunzi wanje akomanga aramutse ati, kingurira mushiki wanje mukunzi wanje utagira inenge, inuma yanje we. Umutwe wanje watonzweho n'ikime, n'umusatsi wanje urimo ibitonyanga bya nijoro. Nuvuga ngo inuma hariya ku ngingo ya 4 isobanura uburanga. Ingingo ya 5 inuma isobanura umutekano. Zaburi ya 55 Zaburi ya 55 turasoma ku murongo wa 7 twumva uko havuga.
55. umurongo waho wa 7 haravuga hati ndavuga nti icyampa nkagira amababa nk'inuma mba ngurutse nkaruhuka dore mba ndorongotanye kure nkarara mu butayu. Hanavuga ngo icyampa nkagira amababa nk'ay'inuma mba ngurutse. Cyari igihe cy'akarengane, abakristo barenganaga baririmbagiye indirimbo umutekano. 5 rero inuma isobanura umutekano muri Zaburi ya 55 umurongo wa 7. Icya 6 inuma isobanura uburwayi. Yesaya 38 Hezekiya atakamba ari ku gisasiro cye arwaye indwara itazakira, aratakambira Uwiteka. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ndaniha kandi ndaniha nk'inuma, bisobanura ngo umurwayi uri w'indembe nawe iyo urose urabona inuma urabona umurwayi w'indembe. Icya mbere inuma ni inyoni, icya kabiri ni umuziranenge, icya gatatu ni igitambo gishimwa, icya kane ni uburanga, icya gatanu ni umutekano, icya gatandatu ni umurwayi w'indembe nk'uko byanditswe muri Yesaya 38 umurongo waho ni uwa 14. Yesaya 38 cyangwa uruyongoyongo nkaniha nk'inuma iguguza, rega amaso yanjye yaheze hejuru, Nyagasani Uwiteka ndarengana ndengera. 6 inuma ni uburwayi. 7 inuma ni ibyago. Yesaya 48 twumva ukatubwira 48 aratubwira hati Yesaya 8 hariya 28 na Yesaya Yeremiya Ezekiel 7 umurongo wa 16 naho harabivuga ko inuma isobanura ngo ibyago. Inuma isobanura ibyago. Hariya muri Hosea 7 umurongo wa 11 icya 7 ni ukuvuga ngo inuma isobanura ubujiji. Turebe muri Hosea 7 umurongo wa 11 twumva uko batubwira. Hosea 7 umurongo wa 11 ati Efurayimu ni nk'inuma y'injiji itagira ubwenge, batakira Egiputa bagahungira no muri Ashuri. Bashaka gusuba abakomotse kuri Efurayimu bashaka guhunga abanyegiputa, ariko baravuga ngo injiji. Efurayimu agaragara nk'injiji, ariho batinyaga abanyegiputa. Imana yabagabije amaboko y'abanyegiputa n'aba Ashuri, avuga ngo igaragara nk'injiji. Efurayimu we ugaragara nk'injiji. Hariya ku bice 4 umurongo wa 6 kugeza ku wa 10 ni ubwoko. None 8 inuma ishushanya umwuka wera. Hariya muri Matayo 3 umurongo waho nuwa 13 kugeza 17 aravuga ngo icyo gihe Yesu ava i Galilaya aja kuri Yorodani, asanga Yohana ngo amubatize. Nawe ashaka kumuhakanira ati kwari nje ukwiriye kubatizwa nawe, none ni wowe? Aramusubiza ati emera ubikore, kuko ari byo bidukwiriye ngo dusohoze gukiranuka kose. Ahera ko aremera. Yesu amaze kubatizwa uwo mwanya ava mu mazi, ijuru riramukingurukira, abona umwuka w'Imana amanuka asa n'inuma amujaho. Maze ijwi rivugira mu ijuru riti nguyu mwana wanje nkunda kandi nkamwishimira. Ubwo rero
inuma bisobanura umwuka wera, na Mariko igice cya 1 umurongo wa 10 na Luka 3 umurongo wa 22 ho ntabwo havuze ngo umwuka wera amanutse kuri Yesu asa n'inuma, ahubwo hano haravuze ngo afite ishusho isa n'umubiri uw'inuma. Hari 3:22 haravuga ngo 21 nuko abantu bose babatijwe na Yesu amaze kubatizwa, agisenga ijuru riramukingurukira, umwuka wera amumanukira afite ishusho y'umubiri usa n'inuma. Ijwi rivugira mu ijuru riti, ni wowe mwana wanje nkunda nkakwishimira, ribwira Yesu. Nuvuga ngo ijwi Yesu ari mu mazi, umwuka wera ava ku Mana amanukira kuri Yesu afite ishusho y'inuma. Ijwi riravuga ngo nguyu mwana wanje nkamwishimira. Hano inuma rishushanya umwuka wera. Umwuka wera ni ikintu cy'ingenzi cyane gikomeye, kuko mu mashusho y'umwuka wera yatoranijwe muri pinematology, arico cigisho ca 4, inuma ni umwuka wera. Umwuka wera ushushanya ibintu 7: umwuka wera inuma, umuriro inuma, umuyaga inuma, amazi inuma, ikimenyetso inuma, ingwate inuma, amavuta inuma. Nuvuga ngo inuma ni umwuka wera, amavuta ni umwuka wera, umuriro ni umwuka wera, umuyaga ni umwuka wera, amazi ni umwuka wera, ikimenyetso ni umwuka wera, ingwate ni umwuka wera. Hariya tubonye ko inuma atoranijwe mu bimenyetso bishushanya umwuka. Rero umwuka wera aza kuri Yesu afite ishusho y'inuma, maze ijwi rivugira mu ijuru ngo uyu mwana wanje nkunda nkamwishimira. Umwuka wera ahamya umwuka wera mu ishusho y'inuma nibwo agaragara neza, kuko inuma ishushanya umutekano, inuma ishushanya amahoro, inuma kutagira amahugu. Nuvuga ngo umwuka wera amanutse asa n'inuma yaraje kuri Yesu, ni ikimenyetso kigomba kugaragaza umuntu wese wabatijwe mu mwuka wera. Inuma ishushanya amahoro. Hariya muri Matayo ibice 10 umurongo waho wa 16 twumva uko atubwira inuma. Matayo ibice 10 umurongo wa 16 haravuga hati, Matayo ibice 10 aravuga hati, dore mbatumye muri nk'inuma nk'intama hagati y'amasega, nuko mugira ubwenge nk'inzoka, kandi muzabe nk'inuma mutagira amahugu. Hariya Yesu yari amaze gutuma abigishwa be mu ivugabutumwa, abo yari amaze kwigisha, none arabwira ngo ndabatumye mumeze nk'intama hagati y'amasega. Nuvuga ngo abansi ni benshi. Hariya rero inuma ishushanya kutagira amahugu, icyo ni icya 10. Icya 11 inuma ishushanya amahoro. Icya 12 inuma ishushanya guca bugufi. Nuvuga ngo mugende mumeze nk'intama hagati y'amasega, nuvuga ngo muce bugufi, kandi mwe kugira amahugu nk'inuma, mwe kubarwanya, mureke muzira karengane babahora umutima uticira urubanza, aba batoteze. Kandi ijambo ry'Imana ravuga ngo nibabanga bakabatoteza bababeshera ibibi byinshi, muzishime, kuko ingorano zanyu zizarushaho kwiyongera mugeze mu bwami bwayo. Inuma rero ishushanya inyoni, igice cya 1. Igice cya 2 inuma ni umwizerwa. Igice cya 3 inuma ni igitambo gishimwa. Igice cya 4 inuma ni uburanga. Igice cya 5 inuma ni umutekano. Igice cya 6 inuma ni umurwayi. Igice cya 7 inuma ni ibyago. Igice cya 8 inuma ni ubujiji. Igice cya 9 inuma ni umwuka wera. Igice cya 10 inuma ni amahoro. 11 ni ukutagira amahugu. 12 ni uguca bugufi. Ibishaka kutwereka iki nk'abakristo abera b'Imana. Abera b'Imana dukwiriye kwiga kuba bizerwa.
nizo mpamvu Yesu yabwiye abafarisayo ngo mwandyarya mwe, hano muri 23 Matayo umurongo wa 23 bwira abafarisayo n'abanditsi 23 yarababwiye ngo mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishano kuko mutanga kimwe mu 10 cy'isogi na anisi na kumino, mukirengagiza amagambo akomeye yo mu mategeko ariyo kutabera n'imbabazi no kuba umwizerwa. Muje mu abizerwa. Abana b'Imana bakwiriye kwigana inuma kuba bizerwa. Abana b'Imana bakwiriye kwigana inuma guca bugufi. Abana b'Imana bakwiriye kwigana inuma bakayorwa n'umwuka wera. Abana b'Imana bakwiriye kwigana inuma ntibagira amahugu. Abana b'Imana bakwiriye kwigana inuma bakagira guca bugufi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo muzatotezwa babeshera ibibi byinshi. Nizo mpamvu Yesu yavuze ngo dore mbatumye nk'intama mu masega, mumeze nk'intama hagati y'amasega. Ashaka kuvuga ngo nabigishwa be bakiri ubutumwa bwiza bashaka kubugira, ariko hari intambara bazahura nawo, bazamera nk'intama hagati y'amasega, kandi amasega aryana ntabwo azaborohera, ahubwo bazatotezwa, bazicwa n'abantu, bazarenganya kuko kwamamaza ubutumwa bwiza. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo nimubona babarenganya, babatoteza, bababeshera ibibi byinshi, babaziza ubusa, muzanezerwe kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru. Nizo mpamvu Petero ya mbere 2 umurongo wa 19 aravuga ngo ibyiza nuko mwaja mu butumwa bwiza, noneho mukemera kurenganwa bababeshera batabavuga ukuri. Ese ni mukubitwa ibipfunsi babavuga ukuri kw'icyaha, mwakoze icyaha muzashimwa iki? Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo ibyiza nuko bababeshera bakabaziza ubusa, bakabakubita ibipfunsi babahora ubusa. Icyo gihe noneho ngo nibwo muzaba munesheje, kuko Kristo nawe yabaye ikirenge muce, nawe yarababajwe ntiyabasubiza, ababera icyitegererezo kugira ngo mugere ikirenge muke. Nta cyaha yakoze, nta n'uburiganya bwabonetse mu kanwa ke, niko ijambo ry'Imana rivuga. Niba tugomba kugera ikirenge mu cya Kristo Yesu, tugomba kwigana guca bugufi kw'inuma, tugatanga amahoro nk'amahoro atangwa na Yesu, nk'inuma iyashushanya. Noneho tukemera kuba bizerwa imbere y'abantu kugira ngo dushushanye inuma, kandi noneho rero umwuka wera tukareka kayobora, kuko umwuka wera niwo ugaragaza ishusho y'umwuka wera mu buryo bw'ivugabutumwa. Imana yacu dusage. Abantu rero bashobora kwerekwa cyangwa bakabonekerwa cyangwa bagahishurirwa cyangwa bakarota. Hano ni menya inzozi zawe, we kujura vanga ngo uvuge ibyo bakubwiye gusa, ariko ibyanditswe byera bitubwira ico weretswe cyose n'ico warose cyose, kuko mu nzozi hari inzozi z'ubwoko bubiri. Hari inzozi z'imiruho bita reve, hakaba n'inzozi z'ubutumwa z'Imana ikoresha itumanaho riva ku Mana bita sonje. Mu gifaransa rero hari sonje, hakaba na reve. Reve niyo wagize umuruho kiri uritegereza ibintu byinshi bikagaruka nka filime, noneho ukongera ukabibona. Imana yacu rero idufashe turabasha gutandukanya eretswe ugisobanura nkuko ibyanditswe byera bivuga, we gusobanura mu buryo burwanya ibyanditswe byera. Intare ishushanya ubutegetsi bukomeye, intare ishushanya Kristo Yesu, intare ishushanya Satani, intare ishushanya inyamaswa y'inkazi iba muri Kagera. Ubwo rero iyo warose ugomba gusoma ibyanditswe byera ukurikije ibihe urimo. Ushobora kuri muhe bibi ugaterwa n'abadayimoni ukabona intare. Ushobora kuba iri mu bihe byiza byo kwegera Imana ukabona intare. Ushobora kuba ukora ibya politike ukerekwa intare. Ushobora kuba uri umuhigi ukerekwa intare. Ico gihe intare niza ntabwo irashushanya kimwe kuri buri wese. Hari abirashushanya inyamaswa y'inkazi, hari abirashushanya Yesu Kristo iyo biyegereje Imana bitunganije, hari abirashushanya Satani iyo batewe n'abadayimoni, hari abirashushanya ubutegetsi bukomeye bari mu ntambara zitandukanye. Ubwo menya inzozi zawe. Icy'ingenzi rero twamenya ku numa nuko niyo shusho y'ubuziranenge, uretse ko yo ipfa ariko ifite ubuzima busa n'ubwa Adamu na Eva mbere yo kugira ngo bakore icako cyari igihe cy'ubuziranenge.
ntabwo rero inuma ari inyoni izira, ahubwo ni inyoni itazira ishushanya ubuziranenge, kandi akaba n'igitambo gishimwa n'Uwiteka mu kiranuke cy'inuma. noneho mwe kugira amahoro. Inuma rero ni inyoni nziza cyane, kuko ibyo twifuriza kuba wabishira ku mukristo yatungana imbere y'Imana. Uko twavuze ngo inuma icambere ni inyoni, ibyo ntaco bimaze. Ariko icya kabiri umwizerwa bibereye kuba umukristo. Icya gatatu igitambo gishimwa kibereye kuba umukristo, kwa Abaroma 12 haravuga ngo bene data mutange imibiri yanyu kugira ngo ibe igitambo gishimwa n'Uwiteka. Kane uburanga, n'uburanga ntabwo ari bubi ku mukristo. Gatanu umutekano, twari dukwiriye guhesha abandi umutekano. Noneho gatandatu uburwayi, karindwi ibyago, umunane ubujiji. Nibyo bidahuye n'ibigendana n'umukristo gusa. Ariko 9 umwuka wera, 10 amahoro, 11 kutagira amahugu, 12 guca bugufi. Twumvise rero ko ibintu byose 8 biri ku numa bikwiriye kugendana n'umukristo. Umukristo akwiriye kuba umuntu wo kwizerwa, maze Imana yamureba umutima we ikamwishimira. Inuma ni inyoni nziza, ibi ku numa byose bibaye ku mukristo yatungana. Imana idufashe duharanire kugira ngo turangwe n'ibi bintu biranga inuma. Imana yemeye kuyikoresha kugira ngo imanuke ku bitugu bya Yesu Kristo ari mu mazi, kandi gashushanya inuma. Ni inyoni nziza cyane. Twigane rero biriya bintu byiza biri ku numa. 4 gusa nibyo abakristo batakwigana, ariko 8 babyigana. Umwizerwa, igitambo, uburanga, umutekano, umwuka wera, amahoro, kutagira amahugu no guca bugufi. Imana ibafashaho muri hose. Mwese niba warose noneho biterwa n'ibihurimo. Buri iyo warose urabona ishusho y'ikintu, Imana irasaba kugira ngo usenge cyane muri ya shusho havemo ukuri. Gushobora kurota ikintu gifite ishusho ariko kigira icyo gisobanura mu nyigisho Imana ishaka kukugezaho. Ni ukwitonda rero, haba kubonekerwa, haba kurota, haba guhishurirwa, haba kwerekwa, haba uburyo butaziguye, haba inzandiko ziyasobanuye, haba inzira y'ubuhanuzi, haba iby'Imana byose ishaka kutugezaho. Muri ubwo buryo bw'inzira z'itumanaho tuje tumenya ico buri shusho ishushanya. Murakoze, Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ni Pastor Mpazi Birego, nimero ya WhatsApp 078 666 9 666 20 078 666 9 666 20. Murakoze, Imana ibaho umugisha naho ubutaha. Mana data twese turi mu ijuru turagushimiye, turaguhimbaje. Ugize neza kubw'ijambo ryawe, tumaze kwamamaza ishimwe ryawe ubutumwa bwiza mu mahanga yose, kandi waduhaye amasezerano ngo twese turi abatambyi b'ubwami, turi ishanga ryera, kugira ngo twamamaze ishimwe ryawe turigeze mu mahanga yose. Abumvise ubutumwa bwiza bose bari mu mwijima babashe guhindukira, binjire mu nzu yitiriwe izina ryawe, wawe umukumbi wawe wishimira. Tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Amen. Pastor wakoze, Imana igumugisha. Nizere ko ubutaha nitugutumira ko uzitabira ubutumire bwacu. Wiwi urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.